Znargın bəstəkdə efir informasyon ravaqt abun studiya çəsiyyət alina sıbırtayna ravaqdı. Abun xusari rıstun insan kənd nasyon informasyon fərəstə bunay.Ədəstinədə farsıtə arəntə xalını statistika əmə qumaydarun farsıtə vaqdərçət insidentdə marvadzənə məsayı varskənini mexanizmə fəlqətdə radun film bəld. Ana qanun əftiyakt administrasiya audit xusari rıstun paçaxadun universitetə vaqdərçət onlayn seminar. Prezidenti xəstə xəstgənək Qambul Tamarat Fenbəld parlamenti deputatdimə əmələn bənəgərzirdə məskümə yəkusə qumbalsı fəstivci təfədil. Fenbəld və Rəsiya Federasiya Prezident Vladimir Putinimə avtama federalun ministratdəmə vedamstvatə quxtarı vəkkəncitімə. Prezidenti xəstə xəstgənək banı sankotda çaldar kusə qumbunu dərxə xusari rəstonu delegasiyan kaybantız birə nümət qottagun Fenbəldtətə avazın. Vəsi yürəstəcə Fenbəldtətə vaxtsı çaldarran. Çəməy Savarəsiya kollegəti mərcuru problemu farstıtıl. Səyraktimətə yuvvəd dəllaq zərəmə cəvazən punktu köstəmə aranıl axizini prosedurətə fəxumətək dərkənin. Vərnəmə tağdərəstəcə Adəm Kayban qarzıstı atsı köstə fıtsaq fəstivcitə. Banı sankotda prezidenti xəstə xəstgənək. Zərtsət paçaxadun razamında nərəkun sifrayun sisteməyə arxayd məhrakənənil. Və Rəsiyə sifrayun arxaydı fədil ministra demək köst fadat ratzən nərəkun sifrayun metadda praktikun əqda əxəst kənnən əbbət xitsadun strukturətə. Banı sankotda prezidenti xəstə xəstgənək. Xusari rəstonu finans ministri Fətsa Xədivəqəynisan göndərçid qəbəratı Kristina axamuna fəraxastu xitsadı əmbərdə. Prezidenti xəstə xəstgən Qambul Tamaratı quxtari və qaday və məvəldayma xitsadı vəngtər kastıstı finans ministradı strukturəmə əmək huşətini mətmə evin zinətdə baxasını proyektmə. Finans ministr zücətə hinə banı sankotda zərgə dokumenti dzırtsəvə çəməy ministrtı Xədivcətini mətfəfil dərkənoy çıpparıvınq. Xitsadı vəngtə markastıstı Respublika Xusari rəstonu duəmindunıq səzəmazı paçaxadun büceti zakonu proyektmə evin zinətdə baxasını farstmə. Qalun təmə fitun komitet xıxtsarəstə hazı fıtsaqın bismən sınsı bantız sarazın və ifədil. Komiteti sərdar qaçtı Vladimir Kotfikusun kodda avtəməy afədzə əmbisi bərəkkənən təmgəskə xusari rəstonu paçaxadun büceti əftiyəkdə fəfil dəristə çıppor iu milan somə. Bunu fətkmətsi farsı təxastərçid vədun iul dər xitsadvəngtə banımattoy rastıl. Abonisan цəvədzillun informasyon fərəsti nasyon bunay. Respublikaya media sferəy kuşətənəmə veteran tənar fərakotda prezidenti xəstə xəstgən Qambul Tamarat. Əmə banısan kodda zərgə jurnalistika səracı dəru adəm razbərn zinad. Adəm çasəvvəndəns informasiyaləmə əmbarın sınırıqun çavtəvəy arazgəv jurnalisti profesionalizm rəstzin adəmə obyektivun ziyaday. Respublikaya zillun informasyon fərəsti sırəsti bunu fədil çirtqotu Regina reportaj. Xusari rəstonu duvenirti qəgəmi yulenisan kənint nasyon zilun informasyon fərəsti bunay. Uymavu axən bun kətsi max qat kənəm irməz təsniyadən nəfələ maya minə vərtdəndər. Maxzurəm inətə kunici fədzurun çvəd əmə qaq kənəm mısınad rəstəq altıdar kodus xafı vətdər. Altı bu xumət təcə əfzərs nirsid rastər duvenirti qəgəmi yuli mi farasada əxsəzəmazı rasid fıtzaq gazet İronov zagıl İron gazet zəgə. Vədən irmə rasid sədə duvenazı fələ jurnalisti misi bazad ənayifgə. Adəmə qod əməyib uxay asfıst paraxat kənin. Fıtzaq İron gazetara vaqtadrayda da redaktor budatı Aslanbegə ruxstava missiya və zırtdər məst informasiyonəvə dəstə fələmadalonu vzaqamə kultura baqaqqanına toxu sayraqdar xəçənqarz. В начале 90-х годах, в 94 или 5 году, я не помню конкретно, но тогда состоялось заседание Министерства информации и печати, которое я тогда возглавлял. Там были многие представители общественности, писатели, журналисты наши. И мы хотели определить дату, когда бы мы стали отмечать День печати, День Остинской печати. Захотели, чтобы это был праздник для всех. И для журналистов газеты, журналистов телевидения, и работников Дома печати, и работников телевидения, и информационщиков. И в том числе и преподаватели журналистского факультета. Ну и вот все, чтобы объединили в один день. И когда вот с этим предложением
мы обратились, то стал вопрос, когда его проводить. Ну, собрали мы всех, кто к этому имеет какое-то значение. И тогда долгих споров не было, потому что тогдашний редактор газеты Юра Габараш сказал, что долго думать, давайте 23 июля. Это день рождения первой астинской газеты, Иронгазет. И никаких споров больше не было. Все сразу с этим согласились, сказали, да, вот так и будет. И с этим мы пошли к президенту Людвигу Чибирову. И он согласился, если у вас такое решение, он говорит, не против, и включили его в список календарных праздников Южной Осетии. И с тех пор уже 30 лет вот этот день отмечается. ایران گازیت نسانی و درستج ایغاوت آدم قلم کاستست آل نمر مدر قوتی قره کاستست گازیت بایو کتا ایرانی دیلیگنسی اما رورتا ایرولی دیرا درون افزاج بندور اینترنت ایمک آنگورنسی معنی کس که مخور فرسته بازادست تک زیناده اما عارف آنالیز سیموالی تلینات دو انک آرنتم اما خیط سوادیمه کمکم مدیالوگ سیرا گرن. Сегодня, 23 июля, мы отмечаем День национальных средств массовой информации. Ровно 120 лет назад во Владикавказе вышла первая газета «Иронгазет». Спустя годы, уже в 1924 году, первый номер газеты «Хузарим» вышел у нас здесь, в Южной Осетии. Но, тем не менее, на протяжении последних 30 лет Днем государственных средств массовой информации, государственный праздник у нас учрежден 23 июля. И, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех причастных журналистов, главных редакторов, всех предыдущих руководителей и государственной телерадиокомпании ИР, и печатных изданий, и Комитета информации печати, все, кто вкладывал свои силы, свой профессионализм, свой энтузиазм в развитие государственных средств массовой информации. Искренне от души поздравляю всех своих коллег во все времена с Днем национальных средств массовой информации. پروفسیونالون انفسود گزینا در پت ساق در فلواره نوخ است. آفگوست دو امین استماس سخینوال که سخت و سخصف. اما بعد کد گراد را گیده تاخت است و در اینفرماسی لورست رخصینا فیقوسن کیفندت ودونه آلکمندر. و سر استاج ژورنالیستیکا خمت جدست نیاد نالود. ویسیست سال قاقنک اما عارف بالفرد گنن بازم. پات خدون تلویزیون کمپانی ایر اینفرماسیون آگین آدرس گازیت تایوج نسیت اما خورزارین ریسپوبلیکا زورن سیخود تاجت خاین. فندک تارستادل قوت پروبلماتل نسپارتمنت والاخیستل. بون فتک کان پولیتیکا نیفلم آدی ماجد صورت. آتش بوم میگالی گتن رار فکر تا سکاتی رستون آلانی ژورنالیست سادیس سردار کوسات تیموردر. Я желаю всем нам добрых информационных поводов. Пусть их будет как можно больше. Пусть как можно скорее наступит долгожданная победа, которая, конечно же, будет за нами. Мы в это верим, и мы все делаем для того, чтобы наши страны были сильными и как братья друг за друга держались, крепко поддерживая друг друга, как скалы, плечом к плечу. Я уверен, всегда будет так. И мы с вами, коллеги, журналисты из севера и юга Осетии, также рядом идем друг с другом. И это очень здорово. Я вас всех обнимаю, всех поздравляю с днем нашим профессиональным, нас всех. ترادیسی مگس که آت بون خیندوال کات کنن ژورنالیستیکا وید ایران تن یول و زال در است چیکوستا اما ریسپوبلیکا ابجکتیو اینفورماسی دادن بار تاچیکا قطع بدونن نه ژورنالیست کتری در دست رازداگرن قطع کد کم آفتا آخس کن سانی و جدر ابون نگالیگاتن نظر دزاغه پروفسیونال و رست اما ارمسترس بالورگون فاکتما خورس خبرتا ناتسول اینفورماسیو فرست بون برگ بون ارمس ژورنالیستن نو فلما کسگندر و من نم انو دونه مخندر و وناد کنن نی چیت قطع یگینم میدویترینات کدو طلالی اینفورماسیون راوخت Abun prezidenti xasta xastgan Qambul tamarat batsad mexorama informatsiya komitet mama arfara kota zalon informasyon farast mineverten sxorzaqchin kota korz jurnalisti buznik zaxta veteran tankat tavazav astrasta jawadist sa adam farsma ama kostoy rastina de taxay Qambul tamarat jurnalisten zaxta fidaranani zinadama nok professionalun antesteta. Вы были как на фронте сказали, а я хочу добавить, фронт продолжается, и он усложняется. Вы должны быть всегда готовы, вы должны помнить об этом. Слишком дорогой ценой независимость Южной Осетии досталась. Очень дорого. Поэтому мы должны его сберечь и объединить один народ.
Нам интересно, читаете ли вы наши газеты, смотрите ли телевидение, что вам нравится, не нравится, какое впечатление они на вас произвели. Можете догадаться, какую газету я чаще всего получаю. Конечно, это хор «Заря». Потому что Ирина Алихановна любыми путями как-то достает, куда бы я ни поворачивался. Газета «Хор Заря» стоит. Երգնիթը qavavaq դարձed ինսիդենտը մարուածնա մասայու վարսկաննը մեխանիզմը ֆալգատը ռադուն ֆիմբալդ ձերցed ադասինը դվարսթել մայը ամբիսայի հումա ֆաստակ ֆիմբալդայի աբոնուն կարան խալնը ստատիստիկայլ ամա ալը խուզունգումայն տարուն ֆարստթել ֆիմբալդը ֆադել նավացխասակ թբլ թեջվիրայ ռեպարտաժ خصار ایرستان دیلیگاسی سرخلاوگ کوتست ایگوربان سانکوتا فیمبل دسیرا قستار دزدخت کیتسد گلوت تماز قسمت ما و گرزستان کوختاری و گادمنگی فازم جن کوتش بیاناج تخسینا دفزرین کنوی امن انفادات کینیت سمایم بازو نمینانی زیناد ما اداستیناد سواور استوی بان سانکوتا کوتست ایگور. До сих пор грузинская сторона не предоставляет информацию о его состоянии здоровья. Они говорят, что с ним все хорошо, но тем не менее доступа международных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста, к нему нет. К величайшему сожалению, мы не можем пока узнать его действительное положение, его действительный статус и состояние здоровья. Есть только ответы грузинской стороны о том, что у него нет никаких жалоб на его самочувствие. Что касается его судебных дел, то суд, который был назначен на 25 июня, не состоялся, и следующее заседание суда не назначено. Бонифатка сайрак фарстует вистыкава гурдия каназаконай пустайсен. Проблема продолжает озвучиваться, и судя по ответам грузинской стороны, у нас остается надежда на то, что возобладает здравый смысл, и этот пост будет выведен с территории Республики Южная Осетия и восстановится статус-кво, который существовал до его выставления в августе 2019 года. Aktualun farsı təqsən patsaqadun aranı delimitasi əmə fəstədər və demarkasi avazın. Ası farst kətəri tərqəsi Женевaya bazırtda əmə insidentə ay varskənən əmə səmarozını mexanizm formatı. Но грузинская сторона пока не идет навстречу в этом вопросе. Тем не менее, исходя из тех самых правил, которые озвучивают международные посредники, каждая из сторон может выдвигать любой вопрос на встречах в формате МПРИ и обсуждать его. Поскольку мы говорим о состоянии обстановки вдоль всего протяжения юго-остино-грузинской границы, то этот вопрос делимитации и демаркации всегда звучит. Ваны сангондам ходма июса در регистрации гон нерсет хусар ирестун артегай горзестун патсахадун аранфи халаны фадал و خخدي وغاي صوتا ود горзестун полиции патруль аранкай фи халтой ودونан. Забор они не пересекали. Есть у нас санитарный забор, который идет вдоль линии границы. Они не понимают, что санитарный забор сооружается в глубине от действительной линии прохождения государственной границы. Эта дистанция варьируется от 5 до 50 метров, а в отдельных случаях превышает 100 метров. Это зависит от географического рельефа в том числе. И даже приближение к ограждению, санитарному ограждению, это уже является фактом нарушения границы. Гуманитарун фарсы тақсан вад дун харканана дуна ифтунгад. Котсте игурбаны санкота асет имендуа бастендеркаю актуалун. В этом году относительно подачи растительной воды у нас нет особых претензий ни к грузинской стороне. В этом году нам благоволят погодные условия. Воды в настоящий момент много, недостатка в ней нет. Запасов воды тоже хватает, в том числе и в Зонкарском водохранилище. И в случае необходимости эти ресурсы будут использованы, и наши потребители, имеются в виду потребители сел Гдулет, Тинагар и находящихся в этой локации, они будут получать растительную воду без задержек. Radon filmbaldısını sangondırцed estem sentyabrmem. Ottatı alunatı bıldı Elvira Midoytı Rinat Vladislav Paşinka tataksana informasyon ravagdabun.
أنا قالون أفتيك تاودي تنتيميل خسري رستون فتساخدون أونيفرسيتيتا ود أونلاين سيمينار خات زرايستو خسري رستون ورسيما أبخاز نماين بلاطاتها سيمينار فدل چرت قطريگينة ريبارتاج خسري رستون فتساخدون أونيفرسيتيتا سيمينار وقت ورسي فيدراسي ريسبوبليكا أبخاز أما ريسبوبليكا خسري رستون كنترولون نماين بلاطاتا كرازي فلترتينات إسن فدل أونلاين سيمينار خاديش تكرازي زاختوي عرفين خسته أما بانسان كتويسا داقلات سيراكت إما ويتاود أن قالون افتياك تأوديد آخر فرمات ديسكوسي تاسيست خورس تراديسي فتاك فين بلدار استرتد دوامين دوينس برماز نيابر واترتد التاقون كنترولون أورغانت أما خست كنك وقت تخسن أمكس كناد فارستتل دوامين دو فنز مازمارت إما سيمينارت إماود بيوجريت أخس كنن فدل أوبيراتيفون كنترول ورسي فيدراسي نماين بلاطي آخر دو مازلت فلقت دوال يفغداست أكتيفون رست آخر گنه خاي أبخاز نماين بلاطي سردار خدي وگ زوراب و تربا عرفين خست زاختا سيمينار خاديشتن В сегодняшних реалиях эффективное администрирование и поиск внутренних резервов пополнения бюджета приобретают первостепенное значение. Неналоговые поступления – это важный резерв бюджетной системы нашего государства, эффективное управление которым напрямую влияет на некоторую финансовую стабильность и выполнение социальных обязательств. یک آلیگاتر از ران خاص کتا республика خصوصا ایرسون کنترول نماین پالاتای سردار خدیوک جیوت دینادر. Сегодняшняя встреча – это продолжение нашей плодотворной традиции профессионального диалога, которая была заложена нашими российскими коллегами в 2008 году в рамках образовательных курсов и, конечно же, в Сочи и других совместных контрольных мероприятиях. Тот факт, что мы собираемся уже в таком формате, говорит о нашей общей заинтересованности в развитии системы внешнего государственного аудита и повышении эффективности контроля за бюджетными средствами. خصوصا رستون التاگون اکونومیک و نفتیک تا دوامین دوانر تکگام مزای دوامین دو فنز مازم ففل درست اخصاص خاطر سخستست ارتساده افدا ارتا اما 4 میلیون سوم فی خصوصا کتا رسوبلیکا خصوصا رستون کنترل نماین پالاتای دکاگ ریویزیون خاد خیستر خسته خست کنک ابست آلان. Тема моего сегодняшнего доклада – аудит администрирования отдельных видов налоговых доходов. Налоговые доходы для Южной Осетии не просто цифры в бюджете, а ресурс, обеспечивающий социально-экономическую стабильность республики. В условиях ограниченности бюджетных ресурсов вопрос эффективного администрирования налоговых доходов приобретает особую значимость. Как показывает практика контрольных мероприятий счетного органа, именно этот сегмент доходной части бюджета часто становится зоной системных нарушений и недополучения средств. یعنی خستم گس که افتیک توت رستسیس رسوبلیکای فینانسون خیفتون قد ففیدار در کنن سیراق فاکتور. اخصاص خط فل در کنن خما تجربه کنن نو فلاو ریالون ریسورس رسوبلیکای استابیلون دینا سیفتون کنن. بانسان کتا رسوبلیکا خساری رستون نمایم پالاتای مینوار. داقلاتی ممارات دست آب خاص اما ورسی نمایم پالات مینورده. آل داقلادل در صد اونافه وقت دیسکوسی تا اما کرازی مالوردوی فارستم. چت قطریگینا مدویترینات کمریتات فاطیما اینفرماسیون را وقت آبود. دون فنزمی یول تیاترالون فضوات واق در سوزن ارتوالی وخ فستیوال یا ارگانیزاتر تست پرزیدنت ادمنستراسیا ما کلتور مینیستراد خواهد سرایستست نه ریسپوبلیکای رایون تا کنکورس دارت در ارمبر دوجه تمن خلما کسی ییر دمت سمدیسون کلتورون پروگرام ما بستون در این نواز خسته گوتا تالیونای ریپارتاج. Alsa sabat bune ارتساخات السخينوال تياترالون فزوات وقت سوزن فستيفال ارتوالي وخزاغا واجتا من قلمكاس قصدك برنامج ودون فينزستن ريسبوبليكاي كولينارون بنتا سپار رايون در باسط كنزست سخوز در خرينكتا امراوديست ايرون كابيتس قصدك زينات فستيفال رسوغدغا نگوزست دونيل زندگونديرون ولي وقتا سيسي ون تكنولوجي آرخست كايلا ورتسو فلتري فلترما وزردلون لون كنم نمز ارتا ايرون ميفالوجي نسان كنه خصا خور مزخخ سن باستیناد. رستوختینات دکرویستوی کد لورن. ود رمزدست. اریم زنگ مختر خدان. بوزنگ زغم امین. تمی یا نوم ورم. هویت خیب. رمزدست. ارتا ولی وخم. آبونی رو فنگل. فتزاق کوفت. تین دیناده. فتزاق کوفت. آل خود در رو کنم بایدایم. خطوة رسول نوم ومن حوت
لورد کتسته با کوتا دامن ودون ایران آدم نیک بروخ کنند اما حوی تخی ارتکردن ربرند فنگل ولوک یل آخاتم بایدایند کالیردم دکاگل راخی سردم اما ارتکاک بازاین بایدای بناته خود وین بایدای آفتمی وینستان کنه زیگه خودسان استرکات کنم آلانتن خاص خوستار ایرستوی نخواهد سردار خدی و کوکویت والیری بانستان کتا آخم مزالتن که ای سستر نسانی و گرزگه فلتر قوملاده کلتور اما فدل تغداو تزون نورزگه فلتر سنبون بندور بانستان کتا کوکویت والیری آبون آلکی در آلکی خسترو تمه مخ نکست در تن آمونم منه نفدل تزن وقتوی و سر سوختی نده ایران کلتورای استر بناتاخسنس ولی وقتا و دون فتسنس شنزخ سفت گرم بونت است ایران فنج سیراغات ریبود مخنفسی و دن سیراغ خسود دارتر کنم نفدلت ترادیسی تا بانسان کتا فسی و دمینوار دودایت دونم زنارگم بستکتا گاسنم سعود اما از اتیاگه خوننستر نسانی و اگجن کلتورون مازالما خصوص گونن وزن آلکی در و اون فینن تا بوافسی ارباطت اما آدیخ کنت نیمه آس ایران اما کلزک برگ بون آس مازالان استر نسانیاگی سویت خمم مخ فسیود رایست استم زخایات اما فل در بازون زستم نکولتورای تخی Ekonomi konzunat kandidat dat sind که بستماری بانستان کتا فستیوال کیو ریسپوبلیکای برند سرازنند واسک جنگاخسف انا منگل بان مطبقوسن مازال تا سیستیمون پروگرام میل کسی تسویدستن ریسپوبلیکای خونن карточка ума визитная карточка. Создание положительного образа, положительного имиджа для любого государства является важным направлением во внешнеполитической деятельности, во внешнеэкономической деятельности. Это не только формирование положительного имиджа, но и привлечение туристов, привлечение инвесторов. Это сплочение народа. Я считаю, что обязательно нам необходимо развивать программу «Бренд» в Южной Осетии, где будут именно расписаны вот такие мероприятия, кто может конкретно этим заняться. Я считаю, что главными акторами в этом вопросе должны выступить Министерство экономики, Министерство культуры и, конечно же, Министерство финансов. برگبون برنامه ایس خسر متسقاطی رستون استرادای استالت استی ریسپوبلیکای آل رایون تسفل استادن کورت آرخاید سرماگونده ما فستیوالان باسیو زست سده 2 سانتیمتر یا دیامتر کمنو آخم ولی وق آدای بافل ورزن آل خیادی سگدر اوتات آلونا چی خویت آلدینا کماریتات فاتیما اینفرماسیون را اغدابون نرتبازون گود دون سپرمی یول بون غده برکنن تیمه Знавры района Вызань Евгаса с бунай 12 градуса Хсева Эфтес. Дзавы района Евгаса с Траорзан часылка вда бунай 12 градуса Хсева Эфсардес. Куайса Евгаса с Траорзан часылка вда бунай 12 градуса Хсева Фентес. Ленингоры района Евгаса с бунай 12 градуса Хсева Эстес. Республика столица Схинвала Евгаса с бунай 12 градуса Хсева Эстес. آخر مدستنا بون خبرتن رادو فیلم بعد ما ایفیرم